Abakristo ntibagomba kuba ari abakire. Hari rugo ikeneyemo aho ngaho hagati ngo anzogira gutya ngo ifu umuceri. Kuko birakenewe se aho ngaho. Kubwira inshuti yawe. Abahungu beza mbonye bo kuzoza basambana. Mbega abagabo mbonye bo kuzoza birirwa bicana. Mbega abantu mbonye bo kuzorirwa batikura. Mbega abantu mbonye bo kuzorirwa bagambana. Mbega bakozi mbonye beza bo kuzoza birirwa bakora amanyanga. Mbega abantu beza mbonye. Isi iradukonfirima iteraho kashira avuga ngo mbonye abantu Satani urakoze kubansingiriza. Mbonye abantu uzoza nkoresha amanyanga. Umuntu azoja kuri social media atukese undatuke nyina undatukiki. Mbega abantu mbonye bo kuzoza bakora ibyo nshaka. Ndababonye n'abangaba sasa. Ntabwo amatika ariyo yoroshe. Nuko ari dufite ubumenyi buhagije. Hako twagira ubumenyi ku ijambo ry'Imana no gusenga. Amatiku yoshira. Nyobewe, manze mwebwe nose turabiyobewe. Nimba habaho East Africa, u Rwanda ruzavuga ngo twobana na Kenya neza, tukabana na Congo neza, turabyifuza, tukabana na Tanzania neza n'u Burundi. Mwebwe murishoboye ku rwego amakanisa tobana neza. Murishoboye ku rwego. Nyobeye ko Pastor Espoir amfitiye umumaro. Nyobeye ko twohurira ku mupaka. Ni ngombwa mbanze ngo tuke nkwandagaze inzi ko umuntu tuvuka makarere abanyamurenge mu ngana gute titugeze 500. Abo nabantu bakeya cyane. Bake cyane. Ndabiyobeye ko ino si yose ziguha akazi wakica bakakwirukana. Yesu niwe muntu wabanje gukora ibintu zose adusaba kubikora uko yabikoze tereke. Ni munyigare ntago bigoye kandi kwigara ninde muntu wabinaniwe. Uzofata umwana umushushanyiriza ikintu umubwira ngo ngaho bikore gutya nawe azabikora. Nzafata umwana wanje nkamwe ngo shiremo password nkayimwereka arayizi. Azi password ya muno yo muri telefone ni yenyine arayizi. Yemenye afite imyaka ine. Azi nimero zanje zose mu mutwe. Zifatema kazi musubiramo 0788877690 akabifata girane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye amen. Ambasezeranye ko ntari buze gutinda kubw'impamvu imwe zo umwanya urahari kandi bawumpaye ariko abantu iyo bari butahe saa 2 kandi barabaye mu mukutano kuva ku wa gatanu ku wa gatandatu no ku cyumweru nanjye nafata umwanya nk'uwa bishop kugira ngo tuze gufata umwanya wo guserebura umuntu byibuze atahe yishimye kubera ko ntago twese twabwiriza ariko dufite icyo twahuriraho no gusenga Imana ku magambo twumvise tukayishima kuri bimwe twamenye tutari tuzi no kwisaba imbaraga zo gushira mu bikorwa bino twananiwe kugira ngo icumweru cyangwa ubuzima bwacu buhinduke. Numva icyo ngicyo wenda ari cyo kindi hafi cyatuma mbabwira amagambo atari menshi so ko ibyo kuvuga byabura ariko ni ku mutima wanjye mbwira kandi akenshi buriya message baratambutse umunsi wa nyuma umuvuga butumwa agomba kubwiriza umwanya utari muremure cyane reka tuba turimo gusoza gusa nyine ariko umuntu avuga gutya ibya hano ntawe uzumenya ariko Imana ize kubimfashamo. Ndashimira itorero rya Rehoboti Imana ibagire neza. Njyewe ntago ndi mukuru ariko ndi mukuru gusa nyine kubera taye abantu benshi ntibabibona nuvuga ngo abapasiteri bafashijwe baza bambwira ijambo rimwe mu Felix mutuzagutumira Mugiterane cy'urubyiruko mbese ni nkaco gusa conyine nozamo iki kanisa biragoye kuza bagiye kwibuka ikanisa imyaka 20 biragoye sindageze iyo myaka kuza nyine ahantu fitting agata wumva bangiriye nk'impuhwe naje iwabo no kuza mu Giterane cy'urubyiruko ariko mwebwe ndabashimiye ko wenda iyo myumvire mwayirenze Imana ibaho umugisha. Amen. Kantumira tukabana namwe munkuye ahantu kure muravuga butumwa benshi beza Imana ibagire neza. Ndashimira wanashimira Revera nawe mukorana nashimira Penuwere mere ku muyobozi ndagira twakomeje kuvugana Imana ibaho umugisha papa mwarakoze. Ndashimira Bishop ko babivuze muri famille bundi ni grand frère iwacu muri famille anuvuka ndi mukuru cyane ba data wacu n'abasaza batakibona nyine benshi ariko banga umuntu abe data wacu abari umusaza nyine umva ko nanjye ndakuze. Hanyuma rero nishimiye kubana namwe n'umpastori mwiza nari nasabye nzaza mbwiriza mbere ariko akomeza kugorana niyo uzusaba abashitsi ngo ari ubwiriza mbere abasangwa kandi urumva abayobozi hari bazatanga bazavuga ibintu bukeya bikumvikana cyane ariko yaza ko ari ku bwanjye ninjye bari kuzoza mbanza ariko nabyo byari byiza Imana imugisha. Ndashimira kuri Mwirinzi Imana igumugisha mama wagize neza yaraye amajoro aza mu gitondo nimugoroba imisi yose
Imana ibagire neza. Mu gitondo twabivuganye namwe, naje gusanga abantu benshi bazira ijambo bavuze ukunyanza ariko ukabigumana mu mutima, twahura nka kugirira neza kubera ko ntabizi. Ariko kubera ko abantu bakunda kuvuga bazohura n'ingaruka nyinshi. Nta giterane c'abaririmbyi kihaba. Ibiterane byose muza mubona ni iby'ikanisa gusa byagize muri departement runaka. Ako murakumvise? Nta giterane c'abaririmbyi bihaba, nta c'abayumbe, ntaki. Mu gitondo ari nakandi kantu nacurukuye, twakijijwe nabi. Habanza Felix kumenya umuhamagaro wanjye, kabona kuza mu ikanisa, kabona kuja mu itsinda ryitwa ministeri swati kiyumbe alarme gisubizo. Ariko abantu b'iki gihe bari mu kumenya umuhamagaro bagahita kwepera muri ministeri, ikanisa rikaza nyuma. Twakijijwe nabi kuko ministeri twayishinze kugira ngo izogeraho ikanisa ritagera. Ariko ntabwo ari gushoramo imbaraga n'ubwenge bwacu. Mwite ku ikanisa, mushoremo impano Imana yabahaye. Ama ministeri yose azarera impano, ariko ikanisa rizarera umuhamagaro. Birumvikanye? Imana ibahe umugisha. Amazina ndabizi ko abantu benshi batanzi, nitwa Mujyanama Felix. Njyewe ndi muri bavuga butumwa bazabwiriza ibintu bigakonja, muraza kwihangana. Habe n'umunezero wanjye ni kumeza iyo nawugize neza nza nkutahana, nza nkumva nko mu gitanda nagiye kuryama uyu munsi mbura nk'udutotsi, ndagira mbaza nkambwira ngo ni grippe, ariko iyo nanezerewe neza apeti zishira n'ibitotsi bigashira, haza numva merewe neza. Mureke mbakorere samari bukeya, siko kwiza kubera ko ntimwari muhari kandi mwari mu muhana. Byari byiza ko muza bari bafite umwanya. Twavuze ko kubyuka ni kimwe mu byemezo umuntu afata. Umuntu azavuga ngo ndaza kuryama saa 2, ufite n'uburenganzira bwo kurya uvuga ngo uraryama saa 2. Ni ufite n'uburenganzira bwo kuvuga ngo ndaza kuzuka saa 1. Kandi biza bikunda. Nitanze urugero mbabwira ko ngira ibitotsi, ariko twananye gahunda ngo ndabyuka saa 12, ni saa 12. Mvuze ngo mfite bisi ya saa 11 za nijoro, ni saa 11 za nijoro. Mvuze ngo ndagenda n'indege saa 8, ndagenda n'indege saa 8. Mvuze ngo turabona n'umuntu saa 8, ndi mu bantu banagerageza kuba strict cyane, niduhana na gahunda ukanayinyicira ntabwo uzansanga. Ni gahunda. Sinabwiye ko naje mvuga ko nzosubirayo kuwa mbere, ejo saa 6 nzotaha. Ni bisanzwe. Sinjye wishimiye kujya mu modoka kuwa 5 ngahita nsubirayo. Nta yindi gahunda mfite. Abavandimwe bari bantumiye kuwa 3 bo muri Hope, nifuzaga kuza iwanyu, ariko nabuze ahantu ndi buje kuwa mbere no kuwa 2. Ndaja hehe? Nkora iki? None ndaja he? Niko nabwiye pastor, none kuwa mbere no kuwa 2 ndaja hehe? Ndakora iki? Kireye gahunda idahari se? Aho ndama ngumana umuhana gusa. Iyo utinze umuhanaga kwino minsi yose kindarya inyama n'inkoko, nitinda nzorya ibishimbo ngira ngo bampararutse kubera ko bije yo mukutanizo bayarangi. Ndaja he? Solution imwe no gutaha. Kubyuka ni icyemezo. Ayo makuru muyamenye. Ayo makuru muyamenye, nushaka kubyuka urabyuka, nutabishaka urakuma gutyo. Naza mbasetsa ejo bundi Bishop azamwira ngo arakajambo navuze, timuze abantu bakaza baryama atarasinzira wa mukoro ngo Felix ngoye nukuri ni mundeke nasinzire kandi uri kuma kuvuga bakureke wasinzire. Ari abantu bisinzirije bazamukora ngo ni mundeke narasinzire, sawa nta kibazo. Nudakangurwa no kubimenya uzokangurwa n'ibihe. N'aba bakobwa bakangutse ari uko umuko yaje kandi basanze nta mavuta bagifite. Amen. Ico ngico kirarangiye. Kwa gatandatu twavuze Imana ntiyo tuzukiriza ubusa, yize kuzukiriza kumwe yabwiye Eliya ngo byuka urye kandi unywe uko urugendo rugihari. Imana isuzutsa kubera ko hari impamvu yo kuzuka ihari. Icya kabiri ni ukubera ko hari intambara. Timurangare muzuke cyangwa mureke, ino si turi mwese dufashe igihe mu ntambara. Hari umubiri, hari satani, hari n'abadayimoni, hari n'isi ubwayo. Nudakanguka ibihe turimo bizagukangura. Kandi uzorwa nukanguka mugana pa Bishop niko yavuze ngo umuntu bamukanguye gutya hari gihe azashiduka kanasubiza n'ibyo batamuwaje gakora n'ibyo atagombaga gukora. Icya gatatu cyanyuma arico nsorezaho mu byo navuze impamvu zidukangura, icya kimwe nuko Yesu azagaruka. Mube maso, mwitegure, ntimuze umunsi n'igihe umwami wacu Yesu azaza. Nimukanguke mu izina rya Yesu. Ikindi yavuze nuko yavuze ko byuka urabagirane. Kurabagirana ni umusaruro wo kubyuka. Habanza kubyuka akabona kurabagirana. Ejo ni mugoroba twavuze ko umuntu ukangutse, one of the reason, impamvu imwe zituma turabagirana ni ukugira ngo abandi bantu nibatubona
babone data wo mu ijuru. Umuntu nakubona abone Yesu Kristo. Umuntu nahere ko akubonye gusa ugenda avuga ngo uyu ni Yesu wigendera, uyu ni Yesu mbonye umwana w'Imana. Ubu buzima uyu muntu abamo niba akora ni Yesu. Ibindi ni Bishop avuze, mwerekana urukundo rw'Imana, muri abanyempuhwe, mubabarirana, mubana muri byose, kugira ngo nimurangiza ikindi cya gatanu mugomba gukora nk'abantu bamurikiwe ni ugufasha abandi kumenya umwami Yesu. Amen. Hanyuma uyu munsi rero ndababwira amagambo makeya cyane ndangiza mite nicara. Reka mbabwire gutya ngo ejo twaravuze ngo iri tara nimwamona ko ririmo kumurika mu maso. Nje impamvu mwamumbona ntago nuvuga ngo iyi tara rikumuritse mu maso uragaragara, ariko impamvu mwamumbona nuko nanje ndimo kumurika kugira ngo mubyumve neza. Iyo bashize nk'ikintu gishashagirana hano hantu hanyuma itara rikahakubita dikiza kikumena amaso, niko biza bigenda. N'urumuri nuvuga ngo iyo ikintu camuritse ku kindi, kirya camurikiwe naco kiza gihinduka urumuri. Umuriro nugenda mwanyu ufata itara, nugira gutya itoroshi yawe ukayatsa, urwo rumuri ruraba rutoye kugira ngo noneho mu nzu habone hose umurike ku gikuta. Kabandi bafite igikuta cy'umweru, ufata agatoroshi kawe umurike ku gikuta, inzira abona cyane kuruta uko wari kwatsa itoroshi gusa ukayishira hejuru. Nukuvuga ngo rwa rumuri rw'itoroshi ndukubise ku gikuta, igikuta no cyahise gihinduka urumuri runini utumurikira mu nzu. Ako karumvikanye. Nukuvuga ngo iyo urumuri rugukubise ugira gute? Uragaragara, ariko nawe uhita uhinduka urundi rwaho. Kari akazi gatuma amagufwa y'umwana akomera. Nuvuga ngo Yesu ntabwo yapfa kuvuga gusa ngo umuco ufite akamaro gakomeye cyane. Imitekerereze, ibintu byose bifitanye isano nuko buza buca. Niyo mpamvu umuco waremwe n'Imana. Yesu rero avuga ngo muri umuco w'isi ntabwo uzali blague. Rero twaravuze muri Efeso aho ijambo ry'Imana mu 5:8 yaravuze ngo kera mwari umwijima, ariko ubu ngubu muri umuco, nuko nimugende nk'abana b'umuco. Hanyuma rero mwumve ano magambo nshaka kubabwira kugira ngo mwumve mite nicara. Ibyo ngiye kuvuga birasa nk'ibigoyeho bukeya kubera, ariko ntago bigoye kwangwa ni ibintu byinshi. Ni interuro imwe ngiye kuvuga ninyangiza mbabwire practice uburyo repetition zibiri twokora ngo tuzohore turimo kurabagirana. Mwumva no magambo ngiye kuvuga ijambo ryitwa kuba forme, n'ijambo ryitwa kuba transforme, n'ijambo ryitwa kuba conforme, n'ijambo ryitwa kuba haba reforme, n'ijambo ryitwa ayo magambo kwarane. Mwumve mbabwire process yo kurabagirana. Imana yakoze iki? Imana yakoze icyo bita formed as, kutubumbabumba. Nuko ngo Imana niyo yatekereje ngo wowe ufata igitaka ngafata niki kintu kakibumbabumba ngashira hano, Felix ngakora amatwi, ngakora kino, ngakora bino, ngakora ibi nibi ukumeze gutya, uko ni Imana yandemye. Mu magambo ahinnye kugira ngo mubyumve neza ko umuntu aremye neza. Ndi hano ubushize narabivuze. Nukuvuga ngo iri zuru ryanje mwamubona ryo bari nini, ryo bari toya, iryo ryawe ryo bari nini, ryo bari toya, twese rifite capacity imwe yo kumva impumuro zoba nk'ibihumbi 10. Wofunga amaso ocandi batetse igitunguru womenya ko arico. Wofunga amaso kumenya ukasanga batetse inyanya womenya ko ari. Oca handu ugasanga urunya. Nuvuga ngo capacity y'umuntu afite ubwenge. Imana yamuremanye izuru zo gufata impumuro hafi ibihumbi 10. Umuntu azamagira cyaka ngo ni umuceri w'umutanzaniya, izuru gusa atarimo kubona. Ngo ni hurure mwacumbye agese mu nzu gusa baza ngo bakaranza inyama unti wazibonye gusa izuru, capacity gusa y'izuru. Aya maso murimo kubona niyo azatuma amenya iyo ndi kuja, ariko kugira ngo ngire stability pagarare mbumugabo wemye udafite kandi kantu nukubera amatwi. Mu matwi wa mico beza bitangwa na vestibule, amatemba buzi azatuma umuntu agira stability, tiyikubite hasi. Bura ntabwo ari amaso, nta nubwo ari amaguru akomeye, na amate. Niyo mpamvu umuntu yagize isereri akaja kwa muganga, ikintu cyambere bizayutira kureba ni mu matwi, kuko niho isereri ikomoka. Ya vestibule yagize ikibazo. Mpamvu ko Imana yaturemye neza. Ese mwe turi kumwe muri hano? Antimuza mutangazwa n'ukuntu umuntu azakomereka nyuma y'amasegonda bataraza no kumwomora, ugahita usanga hatangiye nko kuma akazagenda ashishura. Ni Imana yabikoze, ari amakorajene. Ni Imana yayakoze kugira ngo mu gihe batarana gutabara ugende wenyine wiyumura buhoro buhoro, ugasanga umuntu haje igishishwa ca mbere bataranamuvura, ugasanga umuntu yakize. Ni Imana yabikoze. Ahangaha rero nakuye akajambo kavuga ngo mwabantu mwumugire du complexe y'ukuntu muremwe, muremwe nabi. Uko nguko waremwe, nimba uri mugufi sigitaka cari cabuze, nimba uri muremure ni wowe ntaco bitumariye, ni ibyawe. Aha nimba ungana nka ngenganyi ufite ibiro 130
igitanda ni icawe, ni wowe ugowe. Twebwe nimba ndi muto umuhungu umwe yarambwiye ngo Felix twarasangiye abona sindiye cyane uzoza urya cyane ngo bene wacu abanyamurenge ngo nubwo wowe uri cuvuga ngo ariko zanezezwa nataye nimba ariyo mutegereje ni muhebe maze imyaka 15 niyongereho ikiro kimwe ubwo se nico mugitegereje nico murategereje muzabanza mziboye ngo muzabona kumva ijambo ry'Imana nico mutegereje. Imana ico nayikundiye mwumve mureke kino gitekereza Imana yagize ikarema ibintu zose biza bikamba biza bikuru igere ku mwana w'umuntu irabumba muvuge ngo amen. Imana yagize gute yaraduforumye. Satani ze irasira abantu ikora icyo bita kudeforuma. Imana yaraduforumye, Satani yatudeforuma. Muzi kutudeforuma ni nguko zino ndabo mwozishira hano nje nkamafata zino ndabo kazitereka hanga ngafata ino bafre ni nko gufata amashuku kashira mu kabati ugafata amatu kabika muri bote ukamubika kavuyo kabone ko Satani yatugize. Satani yamitugira gutya tugira. Satani yatugize gutya kubera amakosa 5 ya Adamu. Irya mbere Adamu yirengagije amagambo yose Imana yamubwiye. Kandi biraravuze ngo iri jambo niryo kugira gute? Niryo kure. Uzabugize neza nugira gute? Nuryitaho. Imana yabwiye Adamu ngo Adamu ngo nurya kuri kino giti no gupfuzapfa. Muzi ukuntu Eva na Adamu baganira inzoka. Eva aganira n'inzoka. Yama yibwira ngo Imana yaravuze ngo tukarya kuri kino giti ngo gukoraho ninde wabizanye. Ko ari ibyawe Eva we. Imana yigeze bivuga gukoraho. Imana yavuze gusa kurya. Wari kureka gukora kandi uzikibagarira. Yemwe turi kumwe? Muvuge ngo amen. Iryo ni ikosa rya mbere ryo kutita ku ijambo ry'Imana. Ikosa rya kabiri Adamu yakoze yumvishijwe mwarangariye ngakora kuri piano barangariye barabinjira. Kanguka wewe usinziriye kuze burenda guca Shuranga neza papa. Yesu ari hafi. Yesu ari hafi kujyana itorero kungira rigisi usange Yesu. Hanyuma Satani atudeforuma icambere nuko Adamu na Eva birengagije Imana yavuze. Icya kabiri bakoze ikosa rya kabiri yitwa Adamu yumvishijwe rya Eva kuruta ijwi ry'Imana. Icya gatatu niki nuko batigeze bakomeza gukora communication. Ambwira ati wa mugore ugiye mu muri muramenye mwirinde. Niyo mpamvu abantu bakristo bose muzakomeza mubatangariza ko icaha ari kibi kwizera umwami Yesu n'inzira imwe. Ibyo byose twadukomeza kuvuga na amatangazo. Mwarakishijwe ariko nugira ngo umuntu akomeza akomere. Icya kane nuko Adamu na Eva birengagije ingaruka ziri mu kutumvira Imana. Imana yarabwiye ngo nimurya kuri kino giti no gupfa muzapfa. Adamu na Eva barabyirengagiza. Iryo jwi baritesha agaciro pastor ngenganye. Icya gatanu Adamu ntabwo yabaye responsible y'amakosa yabaye. Imana yarambwiye ngo Adamu uri he? Ngo wa mugore wampaye. N'abakristo bikigiye nico kibazo bafite. Ubu nyine bakubwira ngo ufite no makosa uvuga ngo barimo kukubesha. Ariko amakosa yawe nta muntu utayazi. Yesu niwe muti w'amakosa yose umuntu akora. Satani iratudeforuma itugira ikimana itatugize. Isi rero idukora ikintu cyitwa confirmation kutwemeza. Isi rabo ngo mbega abahungu beza mbonye bo kuzoza basambana, mbega abagabo mbonye bo kuzoza birirwa bicana, mbega abantu mbonye bo kuzoza batikura, mbega abantu mbonye bo kuzoza bagambana, mbega abakozi mbonye beza bo kuzoza birirwa bakora amanyanga, mbega abantu beza mbonye. Isi iradukonfirima iteraho kashira avuga ngo mbonye abantu. Satani urakoze kubansingiriza mbonye abantu uzoza nkoresha amanyanga. Umuntu azoja kuri social media atukese undatukenyina undatukiki, mbega abantu mbonye bo kuzoza bakora ibyo nshaka. Ndababonye n'abangaba sasa. Hari abantu bari ahangaho bari confirmer isi fit izi neza ikavuga ngo uyu muntu ndamuzi no bishaka no mukoresha kino, tabishatse tiyogikora. Uyu ndamuzi neza ndabizi neza namushatse no mukoresha kino. Ari confirmer isi irabizi neza kwigufite isaha n'isaha yo gukoresha icyo ishaka. Irabizi neza. Abantu bamaze gukora amanyanga kubera ko bari confirmer. Yesu ari mu ijuru. Aravuga ngo ubuzima ntabwo ngomba kubamo. Abantu ngomba kubakorera icyo bita reforme. Yemwe turi kumwe? Nimuvuge ngo amen. Gukora icyo bita Yesu yaje kudukorera iki? Reforme. Ntabwo yongeye ngo abumbe.
ngo afate igitaka yongera kubumba bombe yaza akagucurika agakuramo itagomba kujamo akamena nko kumena vidange akamena vidange agashiramo umwuka wera agakuramo kino agashiramo kino agakuramo kino agashiramo kino akaguparika neza agafunga amavise yose nico Yesu yaje gukora yaje kudukorera reforme umwuka wera yaje kudukorera iki yaje kudukorera icyo bita transformation yaje kudukorera icyo transformation umuntu bamaze kuduhindura niyo mpamvu mu gitabo cya Yohana kiza kivuga ngo naza azabemeza iby'icyaha n'iby'amateka no kugira gute nibyo gukiranuka mwuka wera yaje kuduhindura mu gitondo aho twari kumwe nababwiye ukuntu umwuka yajyanye na Yesu mu buryo 9 Yesu yavutse kubera umwuka mu gitabo cya Matayo umwuka winjiye mu nda ya Mariya havamo Yesu aho Yesu yabatijwe yuzura umwuka Yesu yabaye n'umwuka kujya mu butayu Yesu yemeye kwitanga ku musaraba mu gitabo cy'Abaheburayo kubera umwuka wera w'Imana Yesu yazutse kubera umwuka niba umwuka weza Yesu Kristo abamwe mwebwe azazura n'imibiri yanyu ipfa Yesu bwa mbere bamubwira ngo navuge yaravuze ngo umwuka w'iteka ari kuri njyewe Yesu ijambo rya nyuma yavuze agiye gupfa yaravuze ngo ni byiza ko kabuto kishaka gapfa ngo nibwo umwuka umufasha azaza Yesu bwa nyuma ijambo rya mbere yavuze agiye kuja mu ijuru amaze kuzuka yaravuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira muvuge ngo amen nose ntimwamwumva ko umwuka yaje kudutransform none dufite abantu ahangaha bazirwa birata intege nke zabo dufite Yesu dufite n'umwuka wera w'Imana kwaye abantu badatsinda ibyo batsindwaga kera kubera ko mudatsinda ibintu mwakomeje gutsindwa kubera ko udatera intambwe ngo kino kintu cyaransinze umwaka ushize ariko n'umwaka nzogitsinda kubera kuri confirmer isi gufite umuntu wese abizi ko yo gukoresha kino ejo nababwiye ngo aya matiku tugira mu matorero ntabwo amatika ariyo yoroshe nuko rero dufite ubumenyi buhagije ariko twagira ubumenyi ku ijambo ry'Imana no gusenga amatiku yoshira nyobewe manze mwebwe nose turabiyobewe nimba habaho East Africa u Rwanda rudavuga ngo twobana na Kenya neza tukabana na Congo neza turabyifuza tukabana na Tanzania neza n'u Burundi mwebwe murishoboye ku rwego amakanisa tobana neza murishoboye ku rwo rwego nyobeye ko Pastor Espoir amfitiye umumaro nyobeye ko twohurira ku mupaka ni ngombwa mbanze ngo tuke nkwandagaze inzi ko umuntu tuvuka mu karere abanyamurenge mu ngana gute titugeze 500 abo nabantu bakeya cyane bake cyane ndabiyobeye ko ngirira umumaro ndabiyobewe ku buryo umuntu isi yo mufatika mugira confirm kaba ndagufite nzo gukoresha icyo nshaka kubereke abantu bavyemera Yesu yaraje gukora reforme muzamanga ngo Yesu yitanze ku musaraba ngo ivivi gusa nawe igiyage mu gashamba k'igesemana hari ibintu yarangije icambere yarangije yabonye isoni y'umusaraba isoni z'umusaraba aranga mbega umusaraba uzaba uri hwisoni nzaba nambaye ubusa kumbe Yesu arabanga ikingiki ndacirengagije atera imbere yabanga mbega abantu bazonseka narabagiriye neza uriye nazuye nagahuriye karavuga ngo nimbambwe Yesu arabyirengagiza atera imbere asanga bazamukubita asanga harimo umubabaro uteye ubwoba Yesu arabanga izo zose ndabyihanganiye ku bwa Felix nimuvuge ngo amen none urimo nawe gasasa kindagana kuja kurabagirana Yesu aravuga ngo no siniki Yesu atadukoreye Yesu baramukoseye arababarira Yesu yadukunze turi babi Yesu yarabikoze mwango Yesu azaduha inshingano atatweretse ino si yose ziguha akazi wakica bakakwirukana Yesu niwe muntu wabanje gukora ibintu zose adusaba kubikora uko yabikoze tereke ni munyigare ntago bigoye kandi kwigara ninde umuntu wabinanirwa uzofata umwana umushushanyiriza ikintu umubwira ngo ngaho bikore gutya nawe azabikora nzafata umwana wanje nkamwe ngo shemo password nkayimwereka arayizi azi password ya muno yo muri telefone ni ya nyina arayizi yemenye afite imyaka ine azi nimero zanje zose mu mutwe zifatema kazimusubiramo 0788887760 akabifata harazizi kubera nuko umusubiriramo hanyuma rero umwuka amaze kuza ngo azoza dukora icyo bita transformation kugenda guhindura umunsi ku wundi twe dufite abantu bakicirata ngo njewe ejo naza mbivuga hari bishop umunaka ngo njewe ngirira urukundo ngo akiye umuntu ankoroze aza gukorwa nta mwuka wera mu bana muza gukorwa nta mwuka wera mu bana sinzi ejo bundi twaratonganye n'umugore mu nzu kandi gutongana n'umugore nibisanzwe abantu bose barimo kubaka haba urusaku siko se none gutongana njaga n'umugore tuvuze ngo kino kintu twagomba gukora gutya ko no guconga itafari ko nta kindi cyabaye kandi abantu babubaka hazaba urusaku nyine none akana kacu kama kava mu cumba ngo papa ngo mama ngo nimwangira gutongana ngo sinongera kurya ngo kandi sindyama ndaguma kuri no ntebe twama duceceka nta kindi cyabaye twama duceceka gutongana birashize haleluya dufite ikindi kiruta uwo mwana wanje cyitwa mwuka wera
aza kubwira ngo cece nuwongera gutongana ndakuvamo uzikomeza ugatongana wowe umuntu uzukubwira ngo nuwongera gutongana sinongera gukorana nawe ukamukomeza ugahata gusa nuwongera gusambana nzokuvamo ukamukomeza ugasambana nuwongera kuzana amatiku nzokureka ukamukomeza ukayashora uri umuntu umeze gute wowe kumuka yaje kuguhindura nimuvuge ngo amen mwuka ko yaje kuduhindura mwakoroshe muzi ko umwuka kukugeramo ni kimwe ariko gukorana nawe ni ikindi ntikukuzamo yo kugeramo ariko gukorana nawe ni ubwumvikane ntabwo ari not by force ubwumvikane ufite izendege nke zatumye wanga kubwira umwami Yesu ngo I need your transformation ndashaka kumpindure suko nshaka kumera nimba dufite abantu bari mu kuja kwibagisha indigashira bakibaga filmation eka ngo mbega abantu bari abagome n'abicanyi n'abahakanye none ubu nyine mbonye abantu bagiye kuba umuco w'isi nivuge ngo amen abantu bagiye kugira gute kurabagirana mbega abantu mbonye beza bagiye kuba mu isi sinzobakuramo ariko bazoza batukana ibo bicecekere bazoza bangana ibo ntibarimo amatiku niki bizozaga ibo ntibarimo iki niki kirimo ibo ntibarimo hanyuma umuntu yongera kwemera iyo cyo bita confirmation y'Imana azayongera akaba kwa kundi Imana yaturemye akongera akaba forume agasubira uko Imana yari yaramuremye akaba umuco w'isi abantu bagakura kubera we abantu bakabana neza kubera we abantu bamubona gutya bakazabona umwami Yesu hanyuma practices zibiri umuntu yokora ni ibiki bibiri bizogufasha kugira ngo urabagirane mu buryo bworoshye icambere ni ugusenga icakabiri ni ukubaho mu buzima bwizera Imana icambere ni ugusenga icyakabiri ni ukubaho mu buzima bwizera Imana icambere ni ugusenga icyakabiri ni ukubaho mu buzima bwizera Imana bashishikariza akantu kitwa gusenga dusenge twongere dusenge dutandukanye gusenga kwacu senga wongere usenge muvuge ngo amen muzi step ya mbere y'umwana mutoya ni ukwifuza gusengerwa azayumva bamusengeye nitosha ariko iyo umuntu akuzeho bukeya ku Mana azayumva yo kwisengera wongo yateye kandi gatambwe azama yisengera agakururunga ibintu byiwe gusa ariko indi step ya gatatu y'umuntu wakuze azarenga gusengera iwe gusa agatangira no gusengera abandi agasengera ibihugu agasengera amatorero agasengera Kongo agasengera inshuti agasengera abagize ibibazo agasengera abagowe agasengera n'abafite intimba agasenga Imana yabwiye Abrahamu ngo Abrahamu ukiri umwana step ya mbere nzaguha umugisha aho ni mu bwana step ya kabiri abazagukomokaho nzabaha umugisha ariko step yo gukura kuba umuntu mukuru cyane wowe uzoba isoko y'umugisha muvuge ngo amen noneho tumwe mu tubazo mfite nunda kwibaza nukuntu afantu abana uyu mukobwa sumusita uko kwa mukinga inzo karyama n'umukobwa musita mu nzo ngo nuko ngo kutabwa Imana ngo izibe muri iyo nzo biragoye pa ukamukinga izigufuri hasi n'hejuru n'umukobwa musita uzamubwira Imana ngo wa mukobwa musita arimo none uze tuba woce go sanga yagiye mu gitondo no mukobwa musinzira se kama nkinga ngo nuko nguko umukobwa musinzira ngo nuko turaryamye umwaka umwe 2 3 4 usanga yagiye senga ubwira Imana ngo Mana turi babiri ngo ino tubane uze tubane muri nozo pastor wogire no kanisa ringana na Grace ufite abantu bangana gutya bahunze igihe gitandukanye bamwe bararezwe abandi ntibabonye abavyeyi baho abandi bafite amateka y'ibyaha baje bakurikiye Imana abandi barababwiye ngo mu nzu y'Imana y'umuntu yinjiyemo ngo habamo imigati ibo gusa ni ibintu bifatika aba bantu bose bangana gutya ni ukuri ko Imana ikintu kimwe cyo gutuma ubashobora ni kimwe ni ukuzusenga gusa muvuge ngo amen umuntu yobyara abana 3 4 5 ijambo nkunda kurivuga cyane basi ugira ubute bwo gusengera kanisa abana bawe wabyaye nta wundi muntu bawe kandi none muze mwireba mufite amafaranga angana gute wa mugabo ko yavuze ngo tugasuzugura abantu 3 cyangwa natinze ko mwamusa nkaho muhuze muri hano wa mugabo yavuze Pastor Alex ngo tugasuzugura abantu 3 tugasuzugura umwana tuzi icyo azoba tugasuzugura umuntu wize isaha n'isaha yobona akazi tugasuzugura umuntu usenga isaha n'isaha byohinduka hano nko nguko muracara abana sikindabona ko mutakira abana wenda ngo ndatinya ngo muse muzobike ntimukira abana kindababona aho na amafaranga se mufite na amashuri menshi mu Kenya ifite kuzapplyinga hano muri USAID bavuga ngo turagushaka hano muri Kenya biragoye
akazi karabuze inzira imwe dusigaranye rutoke yo kuzaba mu buzimane dushakamo no gusenga Imana muvuge ngo amen mwebwe abashumba murabizi muza mutangira mwamusenga tutaraza none mwabona ko abantu bangana gutya gusenga bikabananira ibyo bintu biza bimbaza none ngenganya dibuka mu bakristo biwe gutya abakristo bakamahagarika gusenga ngo pastor wacu nk'utwa tuzi ko yoza gusenga ashinga ikanisa twari duhari singira ngo arishinze kuko ashaka ko dusenga none agize Imana atubonye ko turasenga araje ngo dufatikanye duhagaritse gusenga ngo tugiye kumfata umwanya wo kumushimira nukugira neza tukuganiganiza ko pastor wacu yaje suko mba mwubahutse ariko kandi kubona umupastor wawe usenga unaniwe gusenga ntabwo rishobora rino kanisa ntiwo rishobora abakora rero nzarambana gusoza amarepeta amajwi meza bakayapanga bakama babika muzoza muduhereza ibintu twumve ni byiza ariko nimushaka ko bigira amavuta bikazokora ku mitima y'abantu benshi nuko bisengera Imana ni kangahe se umuntu azahaguruka hana akavuga nigeze kumva umuhungu umwe wavuze nimba ari kwa Pastor Sostene ngo amabarire ngo yari umujura ngo none ntazongera kwiba baramusengeye baramucugusa bakazamuhindura ngo ntazongera kwiba sawa bamambwira ngo se ukora iki ati mfite ubushomeri none twagufasha iki timushakira ico nkora nyabona bamamuha ko muzamu w'ikanisa yarayemo gatatu ibi byuma by'ikanisa ibi byuma arabitwara muzi inshuro umuntu azagambirira ngo kino kintu ngo nahubutse ngo sinzongera kugikora ugaca mu gitondo tukagikora ngo kino kintu sinzongera gukora ugaca mu gitondo tukagikora kino kintu sinzongera gukora ugaca mu gitondo tukagikora inzira imwe yo tumutongera kugikora nukuza imbere y'Imana ukabwira ngo man ndi umunyantegenke ariko mfasha haleluya fasha apana bino byaba ingibi umuntu azamuzi ko dufite abantu bamwe badafite amanyanga bakoze kera ariko bazoguma uko bari twa dufite n'abantu bakoze amanyanga kera ariko kubera ko bayamenye baje imbere y'Imana bazohinduka abagore beza n'abagabo beza kubera ko biyegereje Imana izobahindura kurusha kubera iki ikibazo sa amateka yawe ikibazo no kutemera ubwira Imana intege nke zawe uyibwira ngo hano ndi umunyantegenke ariko uri umunyembara gushoboye byose ndagusabye ungirire neza nkunda gutanga urugero abantu bakaruseka agakana kacu k'imfura tugira Pastor Espoir naragasengeye ndabishobora ku itariki 30 kamusengera iya mbere kamusengera amezi 9 arashira wa mwana kuva nyina afite inda y'amezi 5 kugeza none kuwa gatandatu ejo bundi yagejeje imyaka 7 ntangoye uwo mwana bazavuga ngo ku ishuri kuko naza kubwiriza umuntu yabona ikigisho gusa Felix umwana wanze wamwishura igihembwe kimwe cy'ishuri kandi muza amafaranga y'ishura 500 kino gihembwe zamwishura 775 z'amanyarwanda muri Cambridge ariko nzoza nishura 550 510 by'amanyarwanda kandi ndi umushomeri musimba beshe ntayo ngira ariko gusa kubera ko namusengeye ico gihe nzambwira cyo nkabona umuntu aritokeje yize gardienne irashira iga mu wa mbere primaire ubari no mu wa kabiri sindamutangaho n'igiceri kubera ko nakomeje kandi niyegiye kuryama nzamusengera ejo bundi nibwo nibagiye ndamubwira ngo mama wanje nibagiye kugusengera arambwira ngo papa ngo nisengeye ndavuga wa muntu yabitoye yabimenye ubwo yatangiye kwisengera noneho mwumva igikurikiyeho sasa kigoye mfite uwundi nabyaye ufite umwaka umwe n'amezi 6 sinibutse kumusengera arangoye none njewe muzi mama ndimo kubabwira ko gakuruse mane kubabwira ko hari abantu bameze nkanje batifitiye amafaranga none ko ufite umwanya wo gusenga uzanirwa kubwira Imana ibintu byawe uko ufite urugoma rungana gute ku buryo utikunda uzi ko Imana ishobora byose waranze kwibwira amakuru yawe uko ufite uri mu rugomo rungana gute ku buryo wananirwa kubwira Imana ngo kino kintu zanifuza kukinkorera uri mu rugomo rungana gute zotuma unanirwa kubwira Imana ngo ndashaka uzompa umuryango mwiza none kubera kutamenya gusenga ico arico so tureba iyo twariye twambaye amakoti so twumva twasubijwe sico iyo umuntu yasenze Imana nyakwisenga neza Imana ntizihinduka Imana yiwe izihinduka Imana ya generation kwa kuntavuga ngo Imana ya Abrahamu na Isaka nande na Yakobo niko no senga ngo Imana ya Felix na Gayena na umwuzukuru wanje Imana izihinduka Imana ikinyejana izifa abana bakabona umugisha abuzukuru bakabona umugisha kubera ko wasengeye Imana neza wayisenze neza ariko twebwe ni nko kugira ngo ndokoke gusa nzobasigara imfubyi kubera bazandagare narababajije ubushize ngo bo guhereza ikibanza muri Nyungwe
undi muntu akabwira umwana ngo hano dugiye gukuramo ibikuta kino kibanza turakiguhaye. Abo bana babiri baratandukanye. Uwo muri Nyungwe azozana agaterepurare abanza atsinda ibiti acukure yubaka inzu, ariko uwahanga azahita atangira yubake. Kudasengera abana bawe yego uzobahaye umugisha, ariko uzobahaye muri Nyungwe. Gusengera abana bawe nugusiza ikibanza, nibaza bazatangira bubaka icyo Imana yabageneye. Hanyuma umuntu akabazi ngo kino kintu carananiye ninde ukigukosora, uzokireka ryari, uzoshininga ryari? Si wowe bizi ko wabikoze se? Inzira imwe gusa nta kindi. Uzifate wewe nyine, wifata ukuboko wikunde, uze kubwira Imana ngo Mana ndabizi urashoboye, ndashaka guhinduka. Nimba hari impano nziza umuntu yokwiha wikunda, kwa kundi Imana iyo umuntu avuga ngo urikunda wikunze cyane ikintu wokwikorera ciza ukihemba, kaza ngo narihembye nk'umuntu w'umugabo, no guhinduka. Niyo mpano nziza umuntu azayihereza iyo yikunda, no guhinduka. Kandi guhinduka kubera ko bigoye, Yesu yogufasha guhinduka, uzoza umusenga zo bigushoboza. Muvuge ngo amen. Mwobaza bano bagabo bose amateka yabo batuyobeye, tuba twifuza kuramutsa. Mwosanga bose bafite bamwe bafite amateka agoye, ariko kubera ko bemeye guhinduka ubu nabagabo beza. Paulo yavuze gute? Yaravuze ngo nkiri umutukanyi n'umusambanyi n'umuhakanyi, ibyo byose arabivuga. Yamabanga ibyo ngibyo byose nabikoze nkirinjije ntarizera. Hanyuma ngo kandi mu banyabyaha bose Yesu yaje gukiza, uwa mbere ni jewe. Ariko yamarangiza aravuga ngo ndashima Imana ko yabonye ko ndo kwizerwa, ikangabira iki umurimo wawe. Icyo cyo gusenga sinkivuga cyane, mureke mbabwire ijambo rimwe ryitwa gusenga rimwe. Pastor Ngenganye, tubona nko kunguka ufite kano ka Bibiliya gutya, ihangane n'umuhungu wanje nubwo ari revera. Ibihe ibyo ntibigira parido, bizazama biza bikakwaka Bibiliya ukamusigara gutyo. Ibihe biza bikwaka Bibiliya, bikakwaka umubyeyi, bikakwaka umugore, bikakwaka iki, ukamusigara uko ngo kumeze. Gusenga bizaba tubona ko ubuze ikintu totekereza ko wobura, gusenga biza bikugarura ikintu totekereza ko wotunga. Gusenga kuza kwa mukuzanira Bibiliya na iPad. Ibihe pastor biza bikwaka ikintu totekereza ko wobura, gusenga bikakuzanira ikintu totekereza ko wotunga. Ese ko birumvikanye? Ibihe ibyo ntibigira parido, biza bikwaka ikintu totekereza ko wobura. Gusenga biza bikuzanira ikindi kintu totekereza ko wotunga. Haleluya! Ukavuga ngo sinarizi ko gusenga zongarurira bino bintu. Nubwo ibihe byanyambuye, ariko gusenga kwarancumbushije. Umuntu akangobza birago ntibigoye, nuko ufite amakuru makeya. Nta makuru ufite. Unirwa gusengera umugore n'abana, gusenga. Hafi ya mwese hano genda nganiza n'umuntu. Felix processis. Nimusenge. Nta kintu nakimwe ufite kuzishoboza. Twebwe tuzi ngo bazasenga n'abanyembaraga, abarozi n'abanyantegenke, abayumbe n'abanyembaraga. Ari abayumbe n'abarozi twese turi abanyantegenke. Aho dutandukaniye nuko abayumbe n'abantu bamenya ko badafite imbaraga, ariko baravuga ngo Imana yo dushoboza byose na Kristo ugize gute uduha imbaraga. Abataza basenga n'abanyantegenke batabishoboye, ariko bagize n'ubujiji ngo kwanga ko babafasha. Ako twese n'abanyantegenke. Ikiza gutera gusenga si ukuri umunyembaraga, ahubwo nugusobanukirwa cyane ko utabishoboye, ariko ukamenya ko ari umuntu ubishoboye wo bigufasha. Nimuvuge ngo amen. Ico gusenga ngina turi kumwe mvuga kandi kamwe. Ico gusenga mureke nkirangiriza ahangaha. Gusenga ntabwo ari imbunda yo kurasa umujura wageze muri saro. Gusenga ni imbunda iba ku gipangu umujura atinjira. Gusenga ntabwo ari imbunda yo kurasa umujura wageze muri saro. Ni imbunda yo guhagarara ku gipangu umujura atagira gute. Hafi ya mwese murarinza ngo muzorware umusenge cyane. Murarinza ngo muzogira ubukene ngo musenge cyane. Kumurarwana n'umujura wageze muri saro. Gusenga nukurinda umujura ngo ntagire gute. Murarinze ngo amakarisa yanyazocika mubone gusenga, ni musenga amakarisa ntagacikemo. Ico ndakirangije. Pratique ya kabiri zituma umuntu ashininga. Muvuge ngo amen. Ese muturi kumwe? Yakora kuri piano dusoze papa. Muze minota 2 muze twisirimbire ndakindana. Anjohera cyane abukiryo nawe ni mwiza w'igikundiro cyane aho mura neza urushura rwose wadangirije
uranyimika kaba umwami w'ishanga rinini rite ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanje sinshita kubiri mwisi Yesu aranyuze Kwanza muri batwa ngo haleluya 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 Vanessa sifiwe Amen icya kabiri nuko kizatuma umuntu agaragara abantu bakazabona Imana muri we no kuba mu buzima bwizera Imana ubundi kwizera kugira ibice byinshi hari kwizera kwatugiza abana b'Imana ntabwo ariko ngiye kuvuga kwizera gusa ko kugira Imana icyizere gusa abagabo muza mwumva ba Petero na ba Yohana impamvu zadukomeza kubavuga mu ikanisa n'abagabo bababwiye ngo wopfa akavuga ngo nishake nzopfe zoja mu ijuru ariko abantu bazomenya ubutumwa nta kindi ntabwo babakangishaga gupfa bari bizeye imbaraga bari bafite zo kwizera umwami Yesu zarutaga gupfa babakangishaga ariko dufite abantu ahangaha kubera kwizera guki igitenge coshira agahemuka mu muhana agasambana n'abagabo bose hejuru y'impandi kandi impandi Imana yuzugwa ku gitaramo kimwe Imana yo kwambika igitaramo kimwe cyo kwambika ubuzima bwawe bwose ako gusa kubera guhemuka umuntu agataramo bura gusa urupande gusa kubera kutizera Imana akamona inzira ya bugufi yo kubona impande no gusambana n'abagabo bose kwitesha agaciro gusa muvuge ngo amen Amen ejo bundi nababwiye ngo nta muntu urutundi nubwo umuntu yaba kurusha amafaranga $10 10,000 arakurusha ibintu ariko ntakuruta iyo principe ntihaba yo kurutundi habaho kurutana ibintu gusa umuntu ukurusha ibintu ntaba yakuruse aba yakurushije ibintu Musi twari mu rugo madame ampereza liste ndi Kigali nkunda kuvuga ubuzi iyo turi kumwe azamenda nko kunyica none numva ramwe ngo iki kirashaje ngo niki kirashaje ngo niki kirashaje namwe ati iki gishaje gisohore yarashizemo igitanda na matera bisohora bite hanze ngo habonye andi mafaranga y'ibindi ntayo nabonye ngo tube tubiretse ibyo yasohoye twarabiguze ibyo atasohoye turacabifite none sinza bibabwira ubushize ngo runo kweta ndarwanze akamara jugunye nyuma y'umwango ayo we rusiga uracarufite nimba warwanze rutwike nimba warwanze ngaho rutwike ako urukweto washize munsi y'igitanda ngo wararwanze ngo nararutaye uruta munsi y'igitanda uracarufite mugabo umwe yanyuze ngo mu mujyi ngo areba ama etage avuye nimba ari iwacu mu gihuru areba ama etage arayareba mugabo umwe aramubwira amwako ngo wompa inzu ya gorofa 5 undi yamamukora ngo ariko ibyifuzo mana we ngubaye dufite na rukarakara muri Kigali ngo kera wifuje etage 5 none umuntu yifuje bagomba kwifuza nyakwifuza nanone umuntu yizeye agomba kwizera haleluya apana guhemuka kutuntu nanone wizeye uzuza wizera ko Imana nimukiye Kigali umuntu wese azamaza kunsura ngo Felix we uko nawe ari Kigali atuye hirya yiwanje ngo ku Kigali hagoye nati hagoye gute papa wanje ngo haragoye ngo harahenda nati wampaye ku 100 ngo ntayo mfite aho hari ukundi nzobaho nuko nyine nawe uri hutayafite nuko nguko nyine nawe hari ukundi bazabaho se nuko nyine bazababaho singana nawe ntayo mfite Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanje azabeshwaho azobeshwa no gupagasa hoya kuko ikimbesheje Kigali mbabwiza ukuri kw'Imana ntabwo ari uko bahendutse cyangwa wahenze iyo nimba Imana ifite icyo ngomba kuhakora izo nzamurira ubuzima kugira ngo tureshe ariko nimba njewe Imana yondeka ngapfa icyo yashatse ko nkora yo bari nyantegenge ako kwera ko ari nyembaraga ikigendera si ukunzamurira ubuzima ikigendera nje no kumenya icyo ngomba kuhakora hanyuma Imana ikampereza amahirwe anzomfasha gukora ibyo ngibyo nazi mureke babwire kwambara ubusa ntibiteye isoni biterwa naho ugiye umuntu ugiye kuryama ubusa buza bumubera akugiye kuza mu bantu ugomba kuba wambaye bivuze ngo rero kwambara si cyo gikomeye igikomeye naho ugiye kubera ko Imana izi koza muvuge ngo amen Imana izi ko ndibuze hano kunyambika n'inshingano zayo ese ko birumvikanye kunyambika n'inshingano kubera ko mushaka amahuzu mugiye kuryama kubera ko mushaka amahuzu ntaco mwenda gukora murashaka amahuzu y'iki ntaco mwenda gukora urashaka costume 10 ziki ko ntaco wenda gukora urashaka ibifaranga byinshi byiki ko nta gahunda ufite haleluya no murashaka byiki nzangeza umunsi wo kuza ndafite itike yo kuza mugora kwamaze ko ngudahangayise nibura ndeke no mu nakazi kanje
ninje wabitumiye hariya sibo bantumiye Imana siyo yabipanze kera baza bantumira iki Imana idafite kumpitike nukuri ko Imana sindabura tike yo kuza no bura y'ibigori n'ibishimbo munza ariko yo kuza ntibishoboka none no Mana mwakurikiye mutagirira ikizere mwayikurikiye kubera iki Imana mutaza mwizera mutaza mubona itogukiza muza mubona itokubeshaho neza niba mariki Imana yanyu mwebwe no Mana iba mariki nzamura n'abantu bagesha gusenga imitsi kamiturika irenda guturika ko murarwana niki ko ni inshuti yacu ya bugufi yibwira ngo ndagukeneye papa ngiye kuryama kindumva hano mu rugo ntafi hari n'umuceri washize suko nkuko baza bavuga hari rugo ikeneye aho ngaho hagati ngo anzogira gutya ngo ifu umuceri ko birakenewe se aho ngaho kubwira inshuti yawe no n'abana banyu impamvu babagoye nuko mubarira nk'abanyu ngenze barira nk'abana Imana yakijije Ev.Felix aba bana wampaye kuko iba twima ntitwari gucomplaininga mugihe wabampaye rero pezi cyo kubagaburira no kubaho Abakristo ntibagomba kuba ari abakire bagomba kuba bafite ibibakwiriye kandi bidukwira Imana ntiyabitwime nuko tuba dusaba ibintu bitari mu murongo gusa umuntu akagira ibyifuzo byinshi nimwizere Imana iyo abantu batagira Imana ikizere timwora bagirana murabesha uzuca hano ngo yakoze kano yagakoreye iki akaza defanda igihe cyose utarakuraho impamvu igutera iyo mpamvu ufite uzahorana impamvu iyo umuntu atarakuraho impamvu azahora atarakuraho impamvu imutera iyo mpamvu afite azahorana impamvu igihe cyose utarakuraho iyo mpamvu ukomeza kuvuga ngo Felix ngo umuntu yo kwizera Imana ngo muri Kenya haragoye nihe hatagoye kwisi izo mpamvu horana zizogutuma gusorana impamvu niyo mpamvu tawusenga ku cyumweru nuko Kenya igoye nimuze dusirimbe muze narangije nimuze dusirimbe mwakira ijambo ry'Imana Pastor yihangana